Ese ubyumva ute ndamutse nkubwiye ko umunsi umwe itariki imwe yahindura inzira yamaze imyaka 40 igera kuri 880? Ukwakira tariki 7/23 igitero gitunguranye cyagabwe na Hamas kuri Israel cyatunguye isi maze gitangiza urunana rw'urugomo. Aha ndavuga intambara. Uyu munsi turimo kwibira mu mitekerereze no mu mitima y'abagize ingaruka ndetse n'abagizweho ingaruka ku ntambara ya Israel na Hamas. Intambara ya Israel na Hamas ntabwo yatangiye ijoro ryose cyangwa se umunsi umwe, ifite imizi irenga ikinyejana. Mu mwaka wa 1948 ishingwa rya Israel ryatumye intambara ya mbere y'Abarabu muri Israel yimura abanyepalestine barenga 100,000. Byihuse kugeza ku 1967 igihe intambara y'iminsi 6 yarushijeho gukomera umubano uko Israel yari yigaruriye inkombe y'uburengerazuba na Gaza. Aha ndavuga Israel yari imaze gufata agace ka Gaza yagashize ku butaka bwayo. Vuba mu mwaka wa 1987 Hamas yashinzwe nk'igisubizo cy'ibikorwa bya Israel. Kuva mu 2007 Hamas yafashe ubutegetsi muri Gaza, bituma habaho amakimbirane hagati yabo n'ubuyobozi bwa Palestine muri banki y'uburengerazuba. Bivuze ko iki gihe Hamas yari yamaze kongera kwigaruza cyangwa se kwisubiza ka gace ka Gaza. Tugomba kandi kwibuka kuzamuka kwa mbere, aho muri 2008, 2014 na 2024 amakimbirane n'urugomo byakomeje gutera imbere, bitera imibabaro myinshi ku basivili, ku baturage, ababyeyi, abana ndetse n'abapapa. Ku itariki 7 z'Ukwakira 2023 iyi niyo tariki y'imbarutso muri byose kuri urugamba kuri intambara turi kubona uyu munsi. Ibyabaye kuri iyi tariki birerekana impinduka ikomeye. Hamas yagabye igitero gitunguranye ikoresheje roketi n'ingabo z'ubutaka, bituma hapfa abantu benshi. Ibihumbi n'ibihumbi barapfuye barakomereka, bituma imiryango myinshi isenywa. Igisubizo cya Israel cyihuse. Ibitero by'indege byibasiye Gaza bigamije gusenya ubushobozi bwa gisirikare bwa Hamas. Ibikorwa by'ubutaka byakurikiranye bisunika cyane muri Gaza gushaka ibikorwa remezo bya Hamas. Aha ndavuga ngo ahangaha Hamas bashaka kurimbura ibikorwa byayo remezo, harimo ibitaro, amashuri n'ingo byafatiwe mu muriro. Umubare w'abasivili urababaje cyane. Aha ndavuga ngo abasivili bapfiremo ni benshi, hamwe no gutakaza ubuzima bukabije mu nzirakarengane harimo n'abana. Guverinoma zabyakiriye neza, bamwe bamagana Hamas, abandi basaba ko ihohoterwa rihagarara. Amerika yongeye gushimangira ko ishyigikiye Israel, mu gihe ibihugu byinshi by'Abarabu byagaragaje impungenge z'imibabaro y'abanyepalestine. Imiryango mpuzamahanga yatangiye kugira icyo ikora, isaba ubufasha bw'ikiremwamuntu n'imishyikirano yo guhagarika imirwano. Imfashanyo yarakomeje iratangwa, ariko kenshi ihura n'ibibazo bikomeye kubera kuzitira hamwe n'amakimbirane akomeje, bituma itagera ku baturage. Gaza yabonye ikibazo gikomeye cy'ubutabazi, umubare w'impunzi wiyongereye, imiryango itabarika yimuwe mu ngo zabo, imibereho muri Gaza yifashe nabi, ibiribwa, amazi n'ibikoresho byo kwa muganga byarabuze, ndetse n'ubu biracyabuze bikabije. Amakuru akurikira amakimbirane yaratangaje cyane. Benshi barakomeretse, benshi barapfuye, umubare munini n'abagore n'abana barahunze, ndetse benshi baranapfa. Imiryango mpuzamahanga ikora amasaha yose kugira ngo itange ubufasha, ariko ibibazo byo ni byinshi kandi ntabwo biteze kuvaho. Urebye ihohoterwa rikomeje kuba ndetse n'intambara ikomeje. Ibitangazamakuru mpuzamahanga bishobora rimwe na rimwe guhuza iyo mirongo, bitanga ibitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, hashtags ndetse n'ibindi byerekana ibitekerezo bya rubanda, ariko kandi binerekana amakuru atariyo. Iki kintu usanga kibangamira izi mpande zombi kuba zabasha kutumvikana, kubera amakuru atariyo agenda acicikana hakurya no hino, mu gihe ababyandika baba birengagije ko hari abana benshi baba bari kubirenganiramo, abagore ndetse n'abagabo. Amakuru yerekana imitwe yo gusezerana ku rubuga byerekana inyungu nyinshi muri iyi ngingo, ariko ibi kandi bitera kwibaza ku byerekeye n'ubusugire bw'amakuru asangiwe. Hamas yishingikiriza ku ntambara idasanzwe ikoresheje tano cyangwa se ubuvumo n'amayeri ya guerrilla. Ibinyuranye nabyo, ingabo za Israel IDF zifite ibyiza by'ikoranabuhanga, harimo intambara z'indege zitagira abapilote ndetse na system zo kwirinda misile nka Dom. Icyuma cya Dom cyafashe ibisasu bya rocket ibihumbi bikiza abantu benshi, ariko binaganisha ku kunegura imikorere yacyo no kumva umutekano. Ingamba z'intambara z'impande zombi ziratera imbere cyane, zatewe n'ikoranabuhanga hamwe na hamwe n'imiterere y'intambara.
Abayobozi bashya bashobora kuvuka bafite uburyo butandukanye bwo gukemura ikibazo cya Gaza. Kuri Hamas, imyanya yabo iragoye, bicaye mu bwigunge bwa politiki nyamara bakomeza gushyigikirwa na bamwe mu Banye-Palestine. Uburasirazuba bwagutse bwumva ihungabana ry'ibihugu nka Iran na Hezbollah bikurikiranira hafi aya majyambere. Ibisubizo byabo bishobora kurushaho kugora ibintu bimaze guhinduka. Ese dushaka kwibaza tuti niki kiri imbere? Haba hari amahirwe yo guharanira cyangwa se yo guhagarika imirwano irambye? Ibiganiro by'amahoro birashobora kuba biri hafi, ariko gushidikanya birakomeje kuba hejuru. Biragoye kwiyumvisha igisubizo mu gihe icyizere kiri mu gihe gitoya, cyangwa se nta cyizere gihari ku bantu bari mu gihugu, haba abasirikare, haba abaturage n'abasivile muri rusange. Ingaruka zo ni nyinshi kandi ni ndende ku mibanire ya Israel na Gaza, ntisobanutse kandi iteye impungenge. Abasivile bazigera babona ejo hazaza hatarangwamo ubwoba n'urugomo? Oya, uko ni ukwibesha. Nta kuntu umuntu yabona ejo hazaza hatarangwamo ubwoba n'urugomo mu gihe ari kubona mugenzi we ari gupfa, bagenzi be bagashira, umujyi warimo abantu ibihumbi n'ibihumbi bagasigaramo abantu 100. Ni ibintu bibabaje cyane. Nibasanze ubushakashatsi bwacu bw'uyu munsi bw'intambara ya Israel na Hamas bukangura ibitekerezo byawe, ndetse kumenyesha amakuru amwe namwe utaruzi. Nyamuneka duhe ku gikumwe cyawe, dukunde ibikorwa byacu, usangize ibitekerezo byawe mu bitekerezo bikurikira cyangwa se muri comment. Unatekereza ko ari ikihe gisubizo cyo kugera ku mahoro arambye? Ntibibagirwe kwiyandikisha ku bintu byimbitse cyangwa se gukora subscribe ku bibazo bikomeye by'isi. Twese hamwe dushobora kumva neza isi yacu kandi tugaranira impinduka zirimo amahoro n'umutekano. Bagezaga inkuru ni Boniface Masengesho, n'ahandi wayisangana kuri Bonus TV. Murakoze.